Znate ono kako kažu, poludio si od igrica, poludio si od kompjutera, poludio si od mobitela, poludio si od laptopa, PlayStationa, poludio si pakera slatkog palačinki. Ja sam poludio od knjige. U kojem smislu? Čitam knjigu, zove se Vuk sa stepe. Priča o mongolskom vladaru, Džingis Khanu i tako dalje, da povijest. I tu sam naučio malo o jurtama. Jurte su šta? Jurte su nešto kao selo, ali šatori. I ja sam sad stigao na ovaj server, dobrodošli na Rebirth of Balkan Vanilla. I moj plan je započeti jednu takvu jurtu sa narodom svojim kojeg neće biti veliko aktivan, samo ja. Ok, ja sad trebam pronaći tu planinu i trebam se spremiti u bazu, tako da vidimo se tad. Ok, ja mislim kako sam ja pronašao svoju lokaciju, sviđa mi se, ova mi se planina sviđa dosta. I ovo ovako malo okruženo sve, možda se malo poučem tamo. I sad kada započnem tu jurtu, kako da se zove? Evo, gdje Vuk? Tuki. Pa zove se klan Vukova. Di ti mali, ti ćeš biti moj na kosti sad. Puta sam došao do slajma, bija slajm u močvari. Imam te neke iteme i sad bi ja treba kao sebe započeti bazu. I meni će trebat za to vuna. Prvu večer ćemo provesti van, ja sad samo odredio točnu lokaciju gdje će biti moj šator. Evo ovdje, nemam da bi ovo bilo jedno skroz dobra lokacija. Ovo je naš kamp za početak. Ja bi se sad prvo trebao skrbiti za hranu jer sam ja skroz ostao bez hrane. Također trebam se uskrbiti sa boljim alatima i svim stvarima, jako ono, nije mi problem ni u siromaštvu živit. Tako da bi ja trebao početi minat creeperi. Jel creeperi rade? Ajmo vidjet ću li puknut. Ok, ne rade uopće, osim ako meni nije neki lag i ono sad ne umrem. Očajnički u boli. Ajmo sad započet minat, možda je ovo čak i dobra lokacija, tu ću napraviti nekakav ulaz. Evo ga ljudi, ja sam pronašao metal koji mi treba, ali sam ostao na post srca. Respawn point je setan. Skeleton. Trebam doći dole do potoka i napraviti si nešto za jest. Također ima ni dijamante. Šta je ovo bilo? Ok, preživjeli smo. Sad, sljedeća stvar koja meni treba to je opskrbiti se sa hranom. Tako da će meni treba bucket vode. Metala će mi još treba za shears. Ok, sad, ima li ovdje gdje ovca? Ako nađem ovcu, onda ćemo skupljati vunu za šator, osim ako nećemo ići na spawn u shopove vidjeti prodali neku vunu. Ali za doći do spawna ja trebam putovat 1000 blokova. Šta bi mogao biti mali problem, jer ja još uvijek nemam portal. Gore je svinja. Ovdje nema ništa. Ko je pobija sva živa bića ovdje? Ok, ništa onda ćemo za početak opskrbiti se sa hranom. Toga ćemo, evo ovdje ispod stabala, evo ovo. A seedy place. Ok, za to smo se opskrbili, sad ne možemo još ništa raditi sve dok ne dobijemo ili da... Ajmo pokušat naći ovcu, malo ćemo prešetati okolo da vidimo što ima oko nas. Mislim da ću on nazvat crvena planina. Ok, ja trebam još jest, ponovo sam na izmaku sa hranom. Evo, gore nema živi bića. Ovdje nema živi bića. Ko izvršava genocid na ovom serveru? Ono biće mi ne treba. Sad sam skužio kako smo okruženi većim dijelom sa vodom i oceanom, što mi je nekako top. Gore nema ništa. Jel se dranovi smatraju živim bićima? Ok, ovo skeleton, trebamo ga ubiti, trebamo bone dobiti. Dobili smo strelu. To, dobili smo bone. Idemo pokušati pronaći ovcu.
Vidi ovo, pronašao sam... Nečiji rudnik. Ok, ovdje neko peka, dried kelp. Je li ovo nečija baza? A, može pođu klip, može, da. A? Pođu klip. Možeš sam sebe pozdraviti. Ko je ovo? Hrb Nevi. Pronašao sam nečiji grob. Morat ću mi javiti da sam pronašao Nevijev grob. Smeđa ovce, našao sam smeđu. A! Ovcu, odi s menom. Odi vamo ovco, vidi, prati. Odi vamo što zuriš u to. Oj! Luda. Ne! Ne! Ubi, ne! Glup pas. Bio si mi ovcu, trebala mi je ta ovca. Ja se pitam se zašto nema niti jednog živog bića ovdje. Smeće jedno glupo. Ubio si mi ovcu, bekalu. Jelen, ja sad neću tražiti drugu ovcu, jedva sam ovu našao. Nešto idemo u drugi dio šume, možda u drugom dijelu bude. Ovo je nečija baza. Ja sam moram požuriti ove druge baze, barem da prenoćim ako ne išta. Drago mi nema nekoga blizu sebe, pitaću ga da dođe živjeti tu. U mojoj bazi. Ok, ja sam span na 4 srca. Jo, vidi, ima 2 ovce. Jo, pa mogu mi ovaj pomoći. Znaš šta, bilo je najbolje da ja ovdje završim epizodu i da se baš ovdje odlogiram i onda ćemo sačekati da ova osoba dođe, to jest otkrićemo čija je ovo baza i onda ćemo vidjeti možemo li trgovati s njim. Ne! I ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, preplatite se, ostavite like, ja ću stati ovdje Vanja Skeleton i sačekat ćemo, jedan nije za mene, ali ok, sačekat ćemo da dođe ta osoba ovdje, onda ćemo pitati možemo li kako trgovati. Do iduće epizode, ćao!